Ta hagani ka par nga Sngi U Blei ba ngala biang ya kapan ai ka Ktien U Blei shapi sashi senpat nga aingu U try bo Blei u ai ngi ka jingiaroh but bo Blei udang plegalat if hiru ba pinyo sngaw ia ka jinghikai na ka Ktien U Blei nga dwai bo Blei unkyrkhu if himen da ka Sngi Jowai bo Blei un ai fi ka jingla ba fin sngaw to ia gani ka banga kren ai gani ka par fi ik ai ka banga mut ban kren man ta ka Sngi ka dai ka ba don kam tam ka dai ka jingkren ka ba ni don kam ban ia pinkan mau ia ki brio kam tam lelei ia ki brio ki ba shakri ba ki ba iet yo try jingi u Jesus Christ nga kren ni gani ka kubar man ta ka Sngi da ka jing angnot ban wanra biang ia ka jing shakri Blei ka ba day shaga Nonglim ka ba shisha na ka Ktien U Blei ni ema ki Sngi ka ba khatdo ni ema ki Sngi aga ba ka jing start jong ni ka pertai kala nang khamtam shibon ban ia ki par ki bala Lait no ni ema ki Sngi aga ba pimitro Shuh ia ga ba day na ga bam day pimitro Shuh ia ga ba shisha na ga bam shisha himla Shuh ban sngaw tho ia ki gini ki Sngi na mar kala jur palat gini ka technology ka ba Bynta ia ka ba pimtip Shuh kanu ka original but kanu ka duplicate but ni pa iya aga par aga ba ka dan ka jingale aga ba jur aga pertai ka ba kinjaman sim but gani ka jingale ka ba ka kren kala nang khamjur aga ni ka Sngi ki ba ngi aga ba ki evil forces kita ki par jingdum ki ba wan yale kila nang yale persha kata ia ka kam ka Blei ia ka brio Blei ia ka jing shakri Blei hi Baragway haga pertai hi Baragway nagata ka daw ngawan ra ingani ka jingkren man ta ka Sngi bahaba fiyo i bangi hagi Sngi ki ba katni haga ba ka jing snail haga ba ka jinglang jingman jong ka long brio man brio kala hiarlot haga ba ka jing shakri Blei ru kapaya ka Jaka ka ba hiardor adu kata nakwangan ang ifiya gani ka par ngan ay gani ka jingkren gani ka par hadian mga pulian nga Bible but nga perkat nga siyam nga lap na gani ka Ktien U Blei mapinapulian nga Bible na do ka par ka jong Jesus hado ka par ka jong ki apostle kadan ka jingale persya kadan ka bar ka jingdom kabayale ya ka balang ka par Handray ka ni ka balang ka baningkong kabalapiniang ikadaw Jesus Christ kalala baniya chakmat kalala ruban job ya ki bar jingdom bat ya ki but ki jong satan ya ka ba mga amantay Sngi nga kwangan wanra ya ka ni ka jingkren kabadan kam hadu kata aga ba habang siyang iya nga perkat ngong try Lada aga por ka jong Jesus Pharisee Sadducee ki Nongpoh bor jingdom ki leyu nreu job aga por jong ki apostol baro hadien jong Pentecost Kidan ki por jingdom ka jing pinsitam ben ki minsim paman ki le ye ki brio ye ka balang ka to por and re ka la ben job ngawat ye ka lenti ka ay ka daw ba Jesus job ka ay ka daw ba ka balang ka baningkong ka job hapreng jong ki jingale ki bajur ngalap de tangga ni kawai bat ka tangga de Lada ka balang kayat
klem kabor kejong mensi mekhoy kamla setia ban le ai hagini gisngi bakhato shabar nakabor kejong mensi mekhoy kam dan ching mat kejing shakri blai jangi na ai kertangi ni kejing kren jong amata gisngi Lait nakani dan Shuh da Kumwei pat fite balay nga ay kerteng kumta naman kanikawan na nga perkhat ngong try nga kisngi ka bakhat do da kanukarukam ngin shakri da kanukalenti try ngin yat agin kisngi ban nga syam ya gani kalong kum gesor ka bawan nga mga syong agin kisngi balait nakanihi mdanlat da Kumwei pat bat kata kadai lada kadai klemo men se mekhoy jong blai mdan jingerman ya jing shakri blai hey no lada klemo men se mekhoy nginyo i baka jing shakri blai kan kelalong tangka jingiasyllok kainyam klem kabor kejong blai kejing yalap ya Ktien kejong blai kalang tangka jingiaroh khana puris kam klem kabor kejong mensi mekhoy kejing kejing pang kejing crow kaba jelai kat ne ga pertai mdan kaba briu la bale ki kamba ki jingpala ki bo bleu ong ka Bible ki klalong tang ki jingkan mau ya ka porbarim ana kim tray kam show menta namar ngiken ria naga jing tray ko jomen semakoi finle ayu ya ka pertai bakan jaman sem ya ki mensem paman ki bakri kat ne ka krift agani ka pertai finle ayu ya ki stronghold ki kot beskam ki ba ban kia ya ki riba ka jat breo ki bakta ki long sem lana ka day tang na ka bor jingi tang na ki niam ki rukam jingi ngitan ka me ka bor ka bakin jablay baka tang day na ka bor ko jomen semakoi Nakwa ngan penifi yang ini jingkren yang ini por kat bala nakerpat di figi besngap lada klem moment si mekhoy finle kum no ke jingiday baga Jingduwai finle kum no bat ke jingim to piga bamalagisni la ai knang yo men se mekhoy chang ni ke pertai Day baunia rap yang ba de pi ki bamut ban Shuh U Blei la ai kertang ya unong ya rap la ai kertang ya men se mekhoy unong ya selak unong pentingan unong hikai upa persat men sem finle ayu hagani ke pertai lada pimot ban Shuh U Blei lada daka wepat ke rukom ngan peni fina ke Bible daka basyai Paham ta Sngi ya ki kintien ki jong Jesus Christ kumno u Jesus Kran hagini ke Bible ngini pule na ke Ktien ke jong Blei lada pin pule na ke gospel ke jong Yanis kalenang ke bakhatsan singap u Jesus ang ke khat ke besan mga ngalong u dieng sawan bat mapi kitnat utaw bayay ne hanga bat mangahu utaw seiso shibon ngasat ngotenat ini ke Ktien ke baong jisu agani ke lain ke bakado
jong gani khat kebesan. Wang nabak klem manga pimla le ruem. Ay gani khat kan rung shapi iway kibashakri blay. Ay gani khat kan rung shabaro kinangyalam hakiching. Ay gani khat kan rung shay way kibamut ban shakri shisha yo try. Magkataga day bau Jisu ang nabaklem mga timla le ruem. Klemu Jisu ngimla le ngi day tang kitnat. Lada klemu dieng sawan nginiap terkang. Ngekwangan na pinshay gini Ktien ka bau Jisu kren. Hagalanang kabakhatsan kadakhat kabasan. Uang klem mga pimlaleyay. Ngam jula mudori gani bahagalanang kabakhatan riyo. Labi pulin na kadakhat kabanyaw. Tang shisapta syakmat. Ujisu ang pali ni Ktien. Henry ngayat ko iya kabasishapi. Kamanto iya pi bangang alet no. Namaladang alet no. Utaw nong pentingan unomwan pi. Henry ladang alet no. Ngan pa iya u shapi. Maju perkhat iya gani Ktien. Kam jeliw aga jingim joa. O Jisu kreni gisenran. Wang klem mga pimla le yeruem. Berkata Ktien kalarung aga jingmut yung gisenran. Ki bot bet yo try. Kat kabaw le, kat kabaw ong. Ki shani alut, ki ngat ki yo i, ka kabaw le. Berkata nga bakraw. Bat kita tikna. Baklemu Jisu kimla le ye. Rega bapalingo, yung agalang batang agalang kabakan riyo. Nakadakhat binyawang. Kabahay nga bang angalit no. Mudor lada kang tayo kalanang kabakhat sa nuwang klem mga pimlalay. Hara kalanang kabakhat riw ang alay no. Talada melit no, ginyalay kum noon riw. Jesus ngaw toy gani. Wang kamentoy ang habang ang alay no, na maladang ang amlay, umansim jong play unumwan sipi. Hara ladang ang alay no, ngan pa yu sipi. Fi day hangta. Pisa Sohthri ya gani balada klemu Jisu ngimlalay ndaw Jisu lay no siblengan ongipi klem umensim koy kamdan jingmat singaw ba priang ya gani Ktien singaw ba snap ya gani kabang kren ngadakirpat nakadonot pada Jingduwai bapin punsyong nong rim gani ka bang kran ka day na em. Baladaw Jisu upayo mensi makoy. Usnaw tro iga jingdan kam jong ngi gani ka pertay. Nay persyang dakaway pat galanti. Nay sulet jingiasyllok. Nay Shuh ngap iga Ktien U Blei. Nay Shuh Jowai laga Jowai klem Sohthri. Ngan ong lay aga way ka label nay lay aga crown am tau Blei. Lada klem umensi makoy U Blei. Kalong ka iga ba bakla ngan ito ifi. Naman ka Ktien U Blei ka hikay ngi. Bau Jisu ayo mensi makoy. Nga perkhat ikani. Bau Jisu na do bau dang klum. Now mi siya ministry. Da pendap yu da mensi makoy. Da penslay yu da mensi makoy. But usami siya bar. Yaga Balang nga baningkong Jisu ang siyang Jerusalem. Tanda penkop yu pidaga bar. Baru sa paik ibagin mi sikmat.
Ngaju perkat lagi ni Sngi. Daka eipat ngingi Shuh U Blei. Takadaw nga ay kertang ini ke jingkran. Lait nagane mdan lat da Kumwei pat. Ujisu layap agading fla arajar snem tamenta. Ktien U Blei ngila yo ala ktila bon snem. Kiai barokhat ngila dep yo aga jingi. But kadai ingi bangin ra yagani shabar ban peni shigibreo. Henry ga basngasi galang ngi klem donbor. Ban ra yaga gospel ga bashisha. Kadaw kamday satya bangim sngoto. Kadaw kadai bangim danyo mensi makut jong Blei. Ngan peni sa kaway ka Nongrim na gani ka Bible. Fi aga jingiday ba no mensi makut ngan peni fi bapin sngoto aga jingiday ba Ktien U Blei. Ujisu ang aga gospel ka jong Yanis. Kalanang ka bakat nriw na kadakhat ka bakat ar. Ngadang sidap kerani ka niya ginigisngi. Bo Jisu unang ikayo bastat. Unang ikayo bakraw nagi bakraw tam. Uang igi sanran paro kibasngap igi jingi ikayo. Hagalanang ka bakat nriw Yanis kadakhat ka bakat ar katlay. Uang ngadang dan sibon ki bangan ong mafi. Henry pimpat la bansya yaki mentah. Kat kujing kraw jong kujing la. Ban hikai kujong Jesus Christ. Umla ban hikai yaki brio. Kibala buat yau. Hagutu kapor ki sanran. Petras, Yanis, Jaka, barok ito. Balay wang ingin Ktien wang pimla bansya yakimenta. Nakatadaw nga saong ifi mdan lat da Kumwei pat. Mdan lat. Mlate banikay yak Ktien U Blei siya kibreo. Baka jingmut breo kala ban pudiyang kita. Mla kata ka na khwat bo Jisu ang yakisanran la jong. Kibala jet, kinigide ki chosen. Kibala legit no play. Rewang iki, ngadang dan sibon ki bangani kai pi, re pimpala, sya iki menta, balay, wang kadkhat kabalay, handray nalawan mensim bakot, jong kajing shisha. Unyalami fi, siya kajing shisha baro. Tasing ini yang kini ka Nonglim, tang ini pet ya kini ka reality, kini ka jing shisha ka mga kran. Klem mo Jisu pimlalay ay, haray uong nga net no, ngan pa yaw nong pentingan. Bat lada klem mo Jisu pimlalay ay, hidan kami umensiya makot, ubadan bat ngimita ka pertay. Ujiso ang ngadan sibon ki bangan kran si pinrepin pala siya. Kataru yagi senran. Reo ang dalawan umensim yung gajing sisya. Unyalami pi siya gajing sisya. Takadaw ngayang nang niban kran ni gajing hikay. Ngatwai pi baro ibadan keleng gari kasi Jaintia keleng pertay. Gibi ju snap ini gajing hikay janga kadonot janga. Kajing sliang janga, kajing angnut janga mentagi Sngi mga kren yang ni Ktien U Blei gadai. Banga duay nga kirpat baga ni kajing kren kanom day tang kajing kren. Andray kat bala ngan yalami pi siya kinongrim kibaningkong jong Ktien U Blei banginum kinria nang ta. Nai Lait jingiasyllok nai Shuh Blei baka Shillong tanggarukom bat tanggarukom jong PM. Ay finaday gibriyo giba donbor giba Sngoto yaga jing shisha. Fitip ladangan kran igan giba kraw palat. Ngimla tiban kran iga Ktien U Blei klem na Sngoto yaga.
Kajingikai nagapertay, kajingikai nagajing start brio. Kadon limit, kadon port, tangkat to. Lada kajingikai jo jisu ya kesenran. Uang kampat long tementala da 4 wan mense makoy. Menta sama no banikai pi lada khemo mense makoy. Uba unong ikai singi day mense makoy. Kiba sha ikai gidi men sha ikai o mense makoy. Mot dur ni shania agi jing start jong ni pertai. Ngam persha yaki Bible school. Ngam persha yaki theological seminary. Tanggaway ka mga kuang anong ifi. Hatong isya ni magajingikai jong mensimakoy. Hatong iyang ni magajingpan pau ko jong mensiam. Namar uday u author, uday u nongpoh yakin ka Bible. Uday ma u revela unang pan pau yakin ka Ktien U Blei. Ang kasitiga ba arti mo til ng Mawlai na kalbakan rio. Kajing to baro ka na bala persat mensem. Daw mensem makot. Fila ba na ang kumno ngan ang bet yagani. Kat no tipin laban snaw to yaki aka sabar no mensem makot. Kaniga mind, kaniga human brain, chingi, kaniga jabing, chingi. Kaniga bo blay lo tao, kadan limit, kadan tangkat tu kan ni. Kabang ilaban grabs, ban priang, ya kata ka jingikai, kabang iyo, nakapertay, naka nunga jingikai. Kaba, what kaba iko makabakin jaman sim. And rayla da come day, daw men sim akot. Come done impact, come done bar. Kamla ban transform ke Ktien U Blei. Kamla ban penkela. Kadaw nga ay kani ka point ka ba ara kani ka par. Yo mense makot ngidan ka mag Jingiaroh bat ke Ktien U Blei. Daga do anuat ka ba sngaw kya nga kran ni kani. Hatong ikran ni Ktien U Blei. Daga jing penpau mense makot nangiyo lang no. Kajing tip ka pensarang ang Bible. Vi pulili kitab Ecclesiastes ka ang knowledge increase sorrow. Kajing tip ka penroy kajing snausi. Number siya ay kajing tip ka information ka dan kam, ka knowledge ka dan kam, baro ka ka dan kam, tang makataka dan jiday ba ka jabing jingi, ka dan jiday ba ka spirit jingi, ka day tang ka pami na mense makot. Day na kita daw, sabar na kita dan lat da Kumwei pat. Ngam penrem, ngam kondem, ngam kren persya. Ngakwa, ipi kiba ngap yang agani ka par. Perkat yang ka Ktien nga mga kren. Ladakat u Apostol Paul u Breu bastat tam mga par jang u. Ubahado man tao to Lait pawan nga New Testament agani ka Bible. Ubahado man ta baro ka pertengin ang puli bat ngidang sngaw pala yang jing start kemudan. Mudoro ni Breu u ang kumno kasiti ka maningkong karil ng baar. Wang ko para banget abang awan shipping aman siya nagkaktian pa na dyan kajing start habang akren niya kaktian U Blei. Hanay kajing kren dyan agalang na kajing paniyaman siya magabar. Kana magajing at dyan piganom siyang hagajing start kibreo. Hanay kagabar U Blei. Nga kwa bagatakan wanra biyang yangi. Siya kataga Jaka. Kabangin snauto bagajing sugar Blei. Kam date tang da kajing la kado jangi. Sngaw baha shashkor gani nga mga kran. Nanyat sharot yaw niyo balang unang to ya ka Bible. Naipo siya kandang yaw niyo baday unang hikay ubak kraw tam nakabenta jangi.
nai banyo shano hagapapi yang man shakri blai nabaklem umense makoy pimla leyay pinle ayu ban yet yege jingjileo janga Bible shabar now new but tiplet yege jingjileo baro namar kam day ga Bible study hangne Rengan sepure fikin dia yege ni Ktien U Blei pinle ayu namaga Bible ke ongkum ne aga siti ke bening kong karil nang baar lana pin puli na Ktien U Blei wang yini Ktien Henry kat gumbala to ngapulir khat bakindai ki ru baga khmat kam simla yo I ka skor kam simla yo snow kim simla miru aga donu do breu kilong kita ki bau Blei ula bo lupa ya kita ke ba it yo but yagade uang ke khat ke babot Henry Blei ula pen pau yaki hangi da sem jongu upal ubreu bakraw tam o bastat tam reuni ubreu kren shai mangam yalap syo ngam kren syo ngam ikai daga jing start ke berim jo ngalakut jingmat banganom tip syo are tang yo jisu batang yo ubalasan arfna baru ne ubreu ang ini Ktien ke kmat kampat simla yo I ke skor kampat sim yo snow Balkim sempat miru agak dok not jauh brio. Kilang kita ki beri ki bau Blei ula buri nak Bynta ki ba iet yo Blei. Baru Blei ula penpau kita ki beri de tang de bor ke jauh mensi makoi. Kadang kerpat yo fi ke bor. Lana fi de ki bejukrani ke Ktien ke jauh Blei. Lana fi shimi ki program an kren what you in that program. Nakuha ba pinadon ni ka bor ka jong mensim bakot ban angno banong try. Pen baptising nga daw mensim bakot pendap yang nga daga bor ka jong mensim bakot. Na mga msngaw tulot try ka ni Ktien mat nga don ka manyo ka jingshai. Pigi ba snap yang nga ni ka par. Lada fi shakri Blei ong balay ong ini Ktien try. Ngam trek nga niya shano. Ngam trek nga snap ka Ktien ka jong Blei tang daga jing start pertay na magatakan peniap. Fitip ama geshiti ka ba ar ki korin kalanang ka balay wa absul polo wanra ya ka way ka Nongrim ka ba kraw palat kita ka ba ay kitengye ka let's hear the Ktien English kasi ngotanat bawang the ministry of new covenant ka jing shakri jang ka jutang ka batumay ngan pudi na gishiti ka baar karen kalanang ka balay le si ka ni ka dakhat kan penpau yu ka ka bakraw hangne snap ngan pudi na ka dakhat ka basaw wang hendray ka jing shanyas kem kat ganing idan daw Chris U Blei na bangilong ka babit na ladihi ka ban perkhat ka ru kumpana po ladihi hanay ka jing bit jing ikalang na Blei upala penbit yangi nakuha finyo baik ta Ktien upala penbit yangi banlong kinong yalap yaga jutang ga batamay sngap uang kumno ki jong kadak mde tang ki jing to andre ki jong mensim nabagadak ka penyap mensim penyam kan kadak ka penyap kadak kapeniap sngap bahay kita Ktien bakadak kapeniap mensim penyam lanang ikraning ni Ktien ka jong Blei tang da ka jingla breu ka kelalong tang gadak bat kani gadak kapeniap yano vitep kapeniap ya ka jinglang mensim katay ka kle kapeniap ya ka jinglang mensim
Wang Blei ulapan bet yangi bangin long kinong yalap kinong ya hikai kinong kren ni Ktien ke Jong Blei mdei ya jutang ka berem ndai ka jutang ka betamai fitip ka jutang ka betamai kabo jisu lawan ra de ke snam ke Jong ba ke jutang ka betamai ke dei bangim dei shu bala to ya ke Ktien ke Jong Blei hagi Mawlai kniap ana hagi dot lang kniap Jong ka dot not jingi But we Ktien ke Jong Blei kam dei shu tang ke Jingdoh ke shu bo kum to ke Jingdoh. And ke Ktien ke Jong Blei ke kla im do men se me khoi ba la tho ka ke jing im chingi. But ke kla im po ke jing im jong bangai. But nda ba ke to ke Ktien ke ba wan da ke jing im ke ba mi no men se me khoi. Ha ke do no jong bangai. Ha ba kren shiki wei ke kla im. But ke wan ra ya ke jing shisha. Kapin kalai ke jing im kapin shai ke alam sibadei. Fi pudi na ke Bible ke Ktien ke Jong Blei ke kren shai. Bangimla ban let shanu ban yalap ye ke gospel. Shabano men si makot kita ka na kikam ke apostle. Nagalanong ka baningkong ka dekat ka basan na dapin puli. Jisu ang uyane sa pinbaptis sa pida ka siya jinkla ka bamut. Hari ang pinbaptis sa pida si makoy pa ka ding nadu ka ni Sngi siya kaman. Agad khat ka baprawang bat pinyo diang ka bon dalawan si makoy. Bat pinsalang kinong play nga Jerusalem at Judea Samaria bat siya bakut ka pertay. Siya bakut ka pertay. Makanya ka urlang about Jisu Quran. Nga mafi mentala ng imut banya chikamat. Banyalap yung ka gospel ka bo blela ay. Hatong ira ini ka gospel da ka jing pinpaw da ka bar ka jong mansima koy. Fi balay kami ka jing ikren persya iwe. Balay kami ka jing pinrem. Balay kami ka jing ikren bany. Balangi kran ni ke Ktien ke persya niam. Balangi ke dau Ktien ke jing Ri Blei. Ke dau dei bangi krempat yo ye ke bor jong men se mo koi. Bat ke bangi yang na ke Jaka ke bekentang ke bekoi. Ni krem don ke jing pinki jong men sem. Bat ni kran ni ke do, ni kran ni ke Jinglong do jingi. Bat ni kran not ike. And then dah apabila don yo men se mo koi. Nda bala pendap ye pida men se makoy. Bala ba men se makoy upa ye piba pinyalap. Finom kedau kti pinom penram pinom kren ke Ktien ke bamdai na ke Jaka. Fin kren bet ye ke Ktien ke jing embar ye ke Ktien jong ke jing shisha. Daga daw nga kerpat ye pimen ke Sngi. Snap ye ke ege mga kren. Nala kren slam ye ke Ktien ke Jong Blei. Bat nganom kenria na ke Nongrim. Bangamla ban lei shabar now men se me ko Jong Blei. O men se me ko Jong Blei do nong ikai yang ajan o de mo ba ikai de mo ba kran. O de mo ba kta o de mo ba kynduh o de mo ba yalam de mo ba ikai. O de men se me ko o ba pen kre. Ia ka nong let kurim kabalang mga abat mafi. Bangin kot siya kita ka jinglong jing im ka ba shisha. Bat bangin long ka nong let kurim. Ka ba donburam ka ba klem sti ka ba klem to abria. Hado ka jingwan ka jong try. Ntan mano bala ban pen kre yun nga nong let kurim. Shabar na umin siya makot. Lapak nang yung umin siya makot. Baon pen kre yun nga nong let kurim. Baka niya siyambat unong let kurim. Hagitag Sngi ka mo try unsawan siyawi ka. Daw la fi Shillong sharot. No men se makoi. Fi lang tang ke jingle niam. Ye tang nam ta ka puram preo. Shillong ta ka jingiar putang batang da ka jing Ri Blei. Ka ba siya pertobot yan oreno. Nga kwa mangilong original. Da ka bangilet biang siya ka basic jong ka Ktien ka Jong Blei. Bat da ka bangiyang agi Nongrim jong ka Ktien ka Jong Tuay. Pinapuli ka siya Nongrom.
Kalau nang ka pra bro away. Wang ikini Ktien nama ketam dan Shuh ke jingpen rem. Ye kita ki bau Chris Jisu. Ki bam ya Shuh ke bakum ke do ndrei ke bakum umensim. Tapi pulih syurum wang kita ki ba ke do. Kim la ban pin Sngi Ri-Bhoi U Blei. Nama da ke do ngilong ki nong Shuh U Blei. Pim tip ngi lempat aduk mentai ke Sngi. Dapat kini ke do, bat ye kini ke do pim la ban ye le da ke bor jong fi don kam yo mensim bekhoit jong Blei. Na ang not bagani ke jingkran jong ha. Fitip neam pim la le klem mensim bekhoit. Aga Jingiaroh ke Ktien ke jong Blei pinom Sngi tho ika. Na pimut banyalap yo Jisu syaka pertai. Ni don kami ke bor jong mensim bekhoit. Aga Jingiaroh ke jinglang jingim mensim ke bashisha. Ni don kami yo mensim bekhoit. Pinapuli na ka Bible ke sini Nonglum lang mo pra. Finlap nadu ke bakhat arte ter ke keren. Bangimla banyale persai ke do daga do. Ngila ban job ye ke jinglong do tang da mensim bekhoit jong Blei. Nak ta daw song ke khat kat ki balay lam. Do mensim bekhoit. Kita kilong ki kon jong Blei. Shuh ke bangan penkut ini ke jingkran. Ngakwa ngan wanra ia ke ni ke jingong ha ke ni ke por. Lada ni kiar na ke ni. Lait na ke ni. Mdan da ke wei pagalat aga jing Shuh Blei. Haduk at tanga kran. Mdan mentoy. Kamdan jingmat. Kale no Kaya ka ba short guy, yung kasun. Ladaw Jisu, wong, pimla ban siya yung kimita. Linawan man siya mo ni kailot ifi. Ladaw Jisu, wong siyang siya Jerusalem. Tanda pun ko pipida ka bar. Ladaw Paul, wa apostol Paul, agalanong ka bakat kanday, jong kikam ki apostol. Haba wi kynduh iki banget ki bawan na ka jing penbaptis jong Yohanes. Ukli pinapriang ni yo mensim bekhoit. Balik kami na ka sentur ka jong kani ka jingkli ka benengkong. Pinapriang ni yo mensim bekhoit. Nama kamdan jing mentoy la dafi penbaptis fi dano. Kamdan jing mentoy la dafi dan ka Balang ka kumno. La dafi klempat dan yo mensim bekhoit. Ka Balang ka benengkong ka Sngi tho bahaya kata ka jing dan kam nama kadana ka jingiaroh. Kayo i bada ka bor jong mensim bekhoit. La ban job. Nakata ka daw tongin wan ra biang ka ni ka jing Sngi tho jingi. Manong try light na gani. Nganom laban po isinusyanoro. Ndan lat. Daw pa niya pamlam ni nagabar. Andray daw mensim jonga ang try. Katakaru nado ka testament gabarim. What? Iya kibriyo jong Blei. What you David? Shuh iya kabunyan siya kaman. Udwan kamyo mensim akoy. Baro kibriu kimla man le subano mensim akoy. But Jowai man tag Sngi bo Blei un plie biang ge jingshai. Manginyawan biang siya basic jong nongrim jong Ktien ge jong Blei. Ngan Jowai ge ni ge por. O Blei un kta ifi ba pin Sngi tho ye ge ni ge jingkran. Kutray ngayo iya kani ke Ktien bagadan kam man hikai shigabreo. Man ngada wanra Blei ni ke jingkran daga jingkyrkhu daga jing smokia kabadana ga mensim. Man ngada ba men kta iya kani ke breo ke beslap a Blei. Bagandan ke jingialam ke jame. Bakin wan biang shiga Ktien ke jame. Banwat biang ke jing pendap bani ke bor ke jong mensim koi. Try Jisu be it chunga. Ngada kirpat kupai ka bamen kta igini gibreo.
makin la ban chop ku try aga lenti je ke Jingduwai aga jingiai lenti ke jeki ban pen bet ye ke Shillong jingim mdan da ke bor la jong ngitan kam yo men se ma ko bat ngadang nget a blai ba men le ye ke ne na ke Bynta chunki bat ngin yo ibyang ye ke jingtre jong men se ma ke ri ke jingi ni ai shime ke buram ku pa kerteng ke jong chi sungi tuai amen bat amen bat amen du blij een goeie vier en ik een paar. God bless you, man. Hallelujah.